Ikaze nta makuru XTV ntumuyobora bagezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no ku isi. Tuje no kubagezaho updates zigiye zitandukanye ku ntambara iri guhuza Iran na Israel. Ibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri aya makuru yacu. Ari nako rero tubaha ikaze muri aya makuru yacu ko 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Iyi ni inyubako yo muri Israel yarashwe na misile ivuye muri Iran mu guhorera televiziyo ya Iran yatwitswe na Israel. Updates kuri uyu munsi wa gatanu w'intambara yeruye hagati ya Israel na Iran, ibihugu byombi byakomeje kumvana imitsi. Iran irangije itangaza ko yarashe ibiro bikuru by'urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad biri Tel Aviv. Israel nayo kandi yakomeje kurasa kuri Iran ndetse yishe uherutse gusimbura umugaba mukuru w'ingabo za Iran wiciwe mu bitero General Al-Shadman. Ijoro ryo kuwa mbere ryari ribi i Tehran kimwe no mu miji itandukanye muri Israel mu masaha y'umugoroba. Israel yarashe televiziyo ya Iran, hari hategerejwe kumenya icyo Iran nayo nubundi iri buze kuza kuba yakora. Amakuru atangwa n'imbuga zegamiye kuri Iran avuga ko misile zayo zahamije intego mu mujyi wa Tel Aviv n'ahandi hano hagiye hatandukanye muri Israel. BBC kandi ivuga ko abanyamakuru bayo bumvise ibintu biturika Jerusalem. Israel yavuze ko kandi ibitero byo kuwa mbere byakomerekeje abantu bake ku butaka bwayo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawe uramenya aho iyi ntambara yerekera, ariko abasesengura babona ishobora kumara igihe. Iran kandi nayo ikavuga ko itarakoresha intwaro zayo zikomeye. Ibihugu bitandukanye byasabye abaturage babyo kuva muri Israel cyangwa kutajyayo kimwe no muri Iran. Ubushinwa bwasabye abaturage babwo kuva muri Israel, Ubwongereza bwabujije kujyayo, mu gihe kandi Czech Republika na Pologne n'ubundi byatangiye kugenda byo bicyura abaturage babyo bari muri Israel. Ghana iri mu bihugu byasabye abaturage babyo kuva muri Iran. Ahangaha Iran yarashe ihorera televiziyo y'icyo gihugu yatwitswe na Israel. Iran ivuga ko yarashe ku biro bya Mossad kuwa mbere isaha y'isaa 4 z'ijoro n'iminota 4. Imbuga zegamiye igisirikari cya Iran ziremeza ko igisirikari cy'icyo gihugu cyohereje ibisasu bivanze na drone 140 kuri Israel. Nubwo bimeze gutyo, Israel nayo yakomeje kurasa kuri Iran haba ku manywa na nijoro. Iran ivuga ko uyu munsi igitero cyayo gica agasuzuguro ka Israel mu masaha y'umugoroba. Israel yari yaburiye abaturage kujya mu bwihisho, ariko nyuma baza kuvamo. Televiziyo ya Iran yavuze ko igisirikari kiburira abaturage bo muri Israel kuva mu gace karimwo televiziyo ya leta n'ahari ibindi bikorwa remezo bya leta ya Israel. Ibisasu ngo byoherejwe ku biro bya televiziyo zo muri Israel nk'iyitwa Channel 12 na Channel 14 mu kwishyura igitero Israel yagabye kuri televiziyo ya Iran. Isaha y'isa 12:35 z'umugoroba, amashusho agaragaza inyubako ikoreramo televiziyo ya leta ya Iran iterwa igisasu. Umunyamakuru w'umugore arimo kuvuga kubw'amahirwe ye ntacyo yigeze aba. Israel kandi yemeje ko yakoze kiriya gitero mu masaha yabanje. Minisitiri w'ingabo za Israel Kateza yavuze ko televiziyo na radiyo byo muri Iran biza kuburirwa irengero. Yanavuze ko kandi hari ibikoresho Iran ikoresha muri propaganda no kugumura abaturage.
Nyuma yo guterwa ntawuramenya imibare yabo kiriya gitero cyahitanye cyangwa cyakomerekeje, kubera ko uriya munyamakuru witwa Salem Mami yongeye kugaragara akomeza ikiganiro cye mbere y'igitero ku nyubako ya televiziyo ya Israeli yarashe ku bitero ahitwa Kemancha. Iki gisasu kandi cyaje kuraswa kuri iyi nyubako cyarashwe uyu munyamakuru kazi ari live ari kuvuga inyubako irashya irakongoka. Isaha y'isaa 4 z'amanywa n'iminota 6 imirwano hagati ya Israel na Iran yinjiye ku munsi wa 4. Israel ivuga ko Iran igomba kwishyura urupfu rw'abasivile biciwe mu bitero byayo. Iran nayo ivuga ko itazahagarika ibitero mu gihe ikiraswaho na Israel. Ibihugu bitandukanye nk'Ubushinwa bikomeje gusaba ko Iran na Israel bihagarika kurasana, ariko nta cyizere cy'uko ibi byashoboka mu gihe cyavuba. Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko iki ngiki ari cyo gihe cyo gusunika kugira ngo muri Iran habe impinduka z'ubutegetsi, gusa nabyo abasesengura ngo babona bigoye kugerwaho. Ibitero bya Irani amakuru avuga ko byahitanye abantu 5 mu mujyi wa Tel Aviv na Haifa. Umubare w'abapfuye ugeze ku bantu 19 muri Israel. Minisiteri y'ubuzima muri Irani ivuga ko abantu 224 bamaze gupfa, abarenga 900 barakomeretse mu bitero bya Israel. Mu bapfuye harimo abayobozi bakuru b'ingabo n'abahanga mu by'intwaro kirimbuzi. Ibisasu Irani yarashe kuri Israel mu ijoro ryo ku cyumweru byangije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Tel Aviv, ndetse byatumye iyi ambasade iba ifunze imiryango. Iran ivuga ko ifite intwaro zikomeye Israel idafiteho amakuru, kandi ko izakoresha nikomeza kuraswaho. Minisitiri w'ingabo za Israel witwa Israel Kataza yaburiye Iran ko abaturage b'Iran bazishyura ikiguzi cy'ibisasu Iran yarashe bikica abaturage b'abasivile. Perezida wa Iran Masudi we yasabye abaturage b'igihugu cye kunga ubumwe muri iki gihe Israel yabasojeho intambara. Ati tugomba guhangana kigabo, tugahangana n'igitero kigamije genocide. Igisirikare cya Iran kivuga ko hari intasi z'urwego rwa Mossad zimaze kwicwa zatahuwe. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ntacyo Israel irabivugaho i Tel Aviv muri Israel nyuma y'ibisasu bya Iran. Ku cyumweru isaha y'isaa 4:19 ibisasu byarashwe na Iran mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. Bimwe byaguye ku butaka, ibindi bizimirizwa mu kirere. Icyambu cya Haifa cyongeye kwibasirwa, aho amashusho agaragaza misile ya Iran igwa kuri uwo mujyi, bikurikirwa n'inkongi y'umuriro. Ku manywa Iran yohereje indege za drone, ariko igisirikare cya Israel cyavuze ko zafatiwe mu kirere. Mu masaha y'ijoro nibwo Iran yongeye kohereza ibisasu mu mijyi ya Israel ndetse na Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, ndetse ibisasu byinshi byarashwe n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel, ariko hari ibyo Israel yemeje ko byaguye ku butaka nko ku cyambu cya Haifa n'ahandi hagiye hatandukanye. Urwego rw'ubutasi muri Israel rwavuze ko ibisasu bishya bya Iran byakomerekeyemo abantu 8. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari avuga ko Iran imaze guhitana abantu bagera kuri 14 muri Israel mu bitero byibasira inyubako zituwemo n'ibindi bikorwa remezo. Ibisasu byo kuwa gatandatu byarashe ku ruganda ruyungurura petrole muri Israel, ku nzu z'ubushakashatsi n'ahandi. Israel nayo yakomeje kugaba ibitero ku manywa ku mijyi ya Tehran n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Igisasu cyaguye kuri
Minisiteri y'Ubutabera ya Irani. Hagabwe igitero kandi ku kibuga cy'indege cya Mashhad mu burasirazuba bwa Irani, aho Israel ivuga ko cyatwitse indege igemura petrole. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasuye aho ibisasu bya Irani byaguye, avuga ko Irani izaraswa bikomeye kubera ibi bisasu nayo n'ubundi iri gukomeza kugenda irasa kuri Israel. Irani nayo kandi ikavuga ko Israel izahanwa cyane nikomeza kurasa kuri icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiranye ibiganiro na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, baganira kuri iyi ntambara ya Israel ndetse na Irani. Irani ivuga ko ibitero bya Israel bimaze guhitana abagera kuri 224, abandi 900 barakomeretse muri Israel. Ingaruka ku buzima bw'abantu ziragenda zigabanywa no kuba hari inzogera zivuga hakimara kumenyekana ko habaye igitero, abantu bakihindira mu bwihisho akenshi buri munsi y'ubutaka. Israel yaburi abaturage ba Tehran kwitabaza ibikorwa bya gisirikari kuko izabirasaho. Irani yasabye abaturage kujya bahungira mu misigiti. Irani kandi ivuga ko misile yayo yarashe ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion Airport mu mujyi wa Tel Aviv, nacyo Israel irabivugaho. Umujyi wa Haifa nyuma yo kuraswaho na Irani mu ijoro ryo kuri iki cyumweru, imodoka zaturikijwe na Israel muri Tehran. Igisirikari cya Iran cyemeje ko igitero yagabye Tehran ku cyumweru cyahitanye umuyobozi w'ubutasi General Mohammad Kazemi, umwungirizi wa General Hassan Mohaki na General Mohsen Bagheri. Saa yine zuzuye nyuma y'ijoro ryo guhererekanya umuriro hagati ya Israel na Iran, Minisitiri w'intebe wa Israel yagaragaye mu mihanda ya Tel Aviv asuraho ibisasu bya Iran byaraye bisenye. Ibitero bya Iran byahitanye abantu bagera ku 10 hirya no hino muri Israel. Perezida wa Israel Isaac Herzog nawe yasuye agace ka Beit Hayem mu majyepfo ya Tel Aviv nyuma yo kuraswaho na Iran. Uyu muyobozi ashinja Iran kugaba igitero igambiriye kwica abana basinziriye, ababyeyi barokotse jenoside ya Holocaust, abayisilamu bahitwa Tamara, abayahudi, abayisilamu b'abanya-Israeli n'abanya-Palestine. Yavuze ko kandi Israeli iri mu kiriyo kandi ko irimo kurwana ngo ikureho icyago. Ku ruhande rwa Iran, igisirikari cy'icyo gihugu kivuga ko Israeli yishe abasirikari barwanira mu kirere barimo wari umugaba mukuru wabo Emir bishwe ku wa gatanu. Hanyuma mu nkundire turebere hamwe nanone ku zindi update zigiye zitandukanye. Mbabwire ko saa 3:50 ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ryari ribi muri Israel no muri Iran. Muri Israel ibitero bya Iran byibasiye Tel Aviv na Haifa. Tel Aviv igisasu rutura cyaguye ku nyubako ndende zo guturamo mu gace ka Betiyem, gihitana abantu bagera kuri 6, abarenga 200 barakomereka mu mujyi wa Haifa. Ibisasu bya Iran byarashe uruganda ruyungurura petrole ruhinduka umuyonga. Ibinyamakuru birimo Jerusalem Post bivuga ko ibitero bya Iran byahitanye abantu 10, hakomereka abantu 250. Israel